Kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga mu karere u Rwanda ruherereyemo harimo gukwirakwizwa ifoto igaragaraho perezida ari ku cyapa kimanitse mu mujyi wa Bujumbura rwagati. Iki cyapa rero kandi cyanditseho amagambo amwifuriza ikaze mu Burundi. Iyi foto rero yacishije benshi ururondogoro cyane ko u Burundi bumaze iminsi bwigaragaza nk'igihugu kitajya imbizi n'u Rwanda. Ni kenshi rero perezida Ndayishimiye Evariste uyobora u Burundi yakunze kugaragara yikoma u Rwanda mu mbwirwaruhame ze zigiye zinyuranye. Kuba rero ifoto iriho perezida Kagame yagaragaye imanitse mu mujyi wa Bujumbura, hari bamwe rero baketse ko yaba agiye kuhagirira uruzinduko, gusa ukuri kwabyo guteye ukundi. Kanda subscribe dukomeze kugenda tubana mu biganiro byacu. Muri iyi minsi rero u Burundi buri kwitegura inama ya 23 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, rizwi nka COMESA. Izaba rero ibera i Bujumbura kuri uyu wa kane. Uyu munsi rero tariki 31 ukwakira nibwo iyo nama yabaye. Ibi tubabwira rero ni inkuru yatangiye gucicikana guhera kwa mbere w'iki cyumweru. Amakuru rero dukesha ikinyamakuru Igihe nuko mu guha ikaze ibihugu bigiye kwitabira iyi nama ya COMESA, amafoto y'abakuru b'ibihugu biwugize yashyizwe ku byapa biri hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Bivuze ko rero n'abandi bakuru b'ibihugu bigize uwo muryango amafoto yabo ushobora guhura nayo ku byapa muri uwo mujyi w'ubucuruzi i Burundi. Ni umugenzo rero usanzwe muri COMESA ahagiye kubera inama y'abakuru b'ibihugu, bitavuze ko byanze bikunze uwo mukuru w'igihugu washyizwe ku byapa abazitabira inama. Rero kuri Mura TV rero twaje kuba tumenya ko u Rwanda muri iyi nama ruhagarariwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Poldas. Iyi nama rero igamije kwigira hamwe uburyo bwo kurushaho kwihuza ku bihugu 21 bigize uwo muryango, by'umwihariko rero hagamijwe guteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane. Umubano rero w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kuzamo agatotsi ku mpera za 2023, icyo gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda gifunga imipaka gishinzwe u Rwanda gukorana n'abashaka kugihungabanyiriza umutekano, ibintu rero u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma. Muri Nyakanga rero uyu mwaka impande zombi zemeje gucoca ibibazo zifitanye biciye mu biganiro. Hemejwe rero ko ibyo biganiro bigomba kuba bitarenze uyu mwaka, kandi amakuru kuri Mura TV dufite nuko rero iyo gahunda igihari, nubwo rero igihe bizaba cyo kitaramenyekana. Ngayo nguko rero uko u Rwanda n'u Burundi ibyabo rero bimeze. Ni mu gihe rero u Rwanda ruri mu bihugu 15 bya mbere bifite imiyoborere myiza muri Afurika. Hanyuma rero imyaka 4 ishize nibwo ubushakashatsi bukomeje kugenda bigaragaza ko u Rwanda ruri mu bihugu 15 bya mbere bifite imiyoborere myiza. Reka ngushishikarize gukora subscribe utarayikora, ni igihe cyiza cyo kuba wayikora kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Nk'uko mubizi amakuru tubagezaho aba ari amakuru yuzuye, kuko nk'iyi nkuru tubahaye ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe.com. Tubagezaho amakuru acukumbuye, amakuru yizewe ijana kuri indi, kuko turabakunda cyane, ntitwifuza ko mwaheranwa no kubura amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru rero, reka mbashishikarize kujya mubana natwe. Wowe amaze gukora subscribe ni byiza cyane ko wahisemo gusubscribe ino YouTube channel yacu, ni inkunga ikomeye cyane waduteye. Kandi nawe reka ngusezeranire kuzajya ubona amakuru y'ingenzi uyabonere ku gihe bidaciyemo igihe ngo bibaze se byagenze bite. Turahari ku bwawe. Njye bumvaga rero n'ingifite imura nk'ibisanzwe. Iyi ni Mura TV, ndabakunda cyane. Ciao ciao.